mikok thiba amadi delimitation tawbu matamda tawdringai mamangda NRC hana chananbiyu Meetop sing hana khandoklaba matamda mikok thibagi thabaksi chathabiyu haiduna miyamna haijaduna lakibani issues mayam thallaba imaleba Manipur mo ohelle Manipur da hosi illegal immigrant mayam influx tawduna leire habasi government piba report ni government piba nate Manipur da masin thingam daba illegal immigrant mayam da foreigner mayam influx tawduna leire habasi mai koi am confirm ni that means machoy koi habna the government report ki matungna haibani mi da hendokna village machine mayam hendana village machine koi kadai list thousands ki thada hengatana hosi leire haje government piba report ki matungna koi khanga pot amoire ade asugumba state lenga amagi over report government na piba report amagi matungna illegal immigrant mayam influx tawduna leire adagi foreigner mayam hendana leire ado today hendokna yum machine thingam da mayam ngasi hendana leire na leire marak sida masagi delimitation matang mikok thibai matang da lor ko warep se taseng namasi lan nama lu dingai da lan nama barton to ko samane hai tare ko ekoina se war hai basna anu partment ni ko partment hai badi koi Manipur thna si taseng na lan war makti haning da bani to war lan nama tawre lan nama lei hai ji maram ji kana tare gadi ethnic community amagi makta thukna ba ethnic community makta thukna maduna madu lan nate madu war nate ko madu di taseng na madu ngaktan khatna chaina ba masih mana anigi mereka terkena kali kamu pindah tapi lagi community ini mereka nggak tahu ngai sebenarnya tapi lagi provok ada deh atau irang tuh ya habis nama partner ni atau hari Manipur itu kau war hari sih mana juga ada kadi narco teroris jauh dia buko drug mafia illegal immigrant memang jauh dia buko mapan lagi haji lakukan itu influencer illegal immigrant memang mapan lagi haji lakukan itu drug mafia memang setelah kau lan kalau mana ni kau na Manipur dah lan tahu deh habis ni kalau kan lan kuki narco teroris sing drug mafia sih nanti cakap lan nama Manipur tahu lagi di mana adu kumba kuki narco teroris sing drug mafia memang tu tak thok teringai dah kau mikok thiru tu orang tahu ni hai tak di adu kumba drug mafia atau kena illegal immigrant memang sing doa adum yaw na recognition tahu kita personal lah kena aku adu na lan jaman lu teringai dah ama invite tahu mong ni live mami sing na adu kumba political leaders sing yaw le stakeholder memang yaw le ngasih kena ni tu ini orang blog tu ini ko adu na si taseng na MLA sing si moi gi oiba daita ma moi gi oiba thongna ma thodang am leiri bani na karai no na moi da madu gi oiba kam pi ba wani madu kai kum ba thodang lorok tragadi loroi da boi taragadi miyam gi ore ma lakshara ne badu miyam no ke dor kada ke miyam gi ore lakshara ne ba ko no hosko aduni thod thodok nam thropa yai na si ada Manipur si kana gumba kharana kana gum kharana ka no host tong ba tawba ya jare na pok tawbai mami ma sum ta ba se khoi no ure pasong ure ada area tu ni koi nang sagi masih antang ngam thok na mam sangi gai phai ngam thok na mam sangi gai ya tu ni area tu ni ko masih kana no Manipur chugai na bor je kana no